Kanta Maori, kante karisa, may kurubu. Kante karisa tabi huwag ya. Mga Ronnie rin, ron tapos sa'yo. Kanta pala ni Maori. Sa Maori rin kinakuya rin wa. Kaya mga Ronnie rin, ron tayo. Porari kita korang kaya aspa pabistokin inonon de tapos sa kanok. Skona Nori wati matong na Nori ron tapos sa'yo. Paran kamaw din ako imi, ayun na sila ko imi. Paran busumay na ko rin kapen. Ay nakante karesa. Kasperin do ko inonon de tapos sa etapo inonon tayo. Sa perin busumay gin kapen. Ay na ani kapen pera. Aray ruan kapen kay sarania ba. Aray ruan tayo. Kante karesa kaya. To amin tapo tabi wa mga Ronnie inonon tayo. Morali pun to korang kay sarania ba te. Apun brand new, a brand new iroray no tayo. Pero mo sumaya kin kape niya. Am natakata ka mati tira ko lari tiraw atay. Sa bubok ngare kaway tara ruya ra atay. Ay nawa kita ko para. Mga puti tubo sumay di takamauri na kon na para ara missionary lang ibang uwina na dia katya so no di tabe sayo. At missionary may beso. Sa kamauri ko ngay na kain ko rubu no di tabe sayo. Subuh sumay ko inonon dapat tabe sa'yo. Silang kakanta ni nga. Pati, tinong ko na kanina tayo, nang kanina ba't kakora-kora, ngay na kain kurubu. Ngay na kape na, nanay na ba, ka-spend na ba na, minayon tapo yun. Inari ko pati, nakakora na ko yun, at tiriray yan, ang meaw, inarara, sila meaw akin na. Ina pa, sinabi na tirag yun, hindi yun, wera. Sinakamuha mo, aron na suara, dyan yun eh. Tukuna hai tame arwala tie puputaki. Sabar tidak berapa kali.
Makuna taka. Bravo. Sa busia radikan paya kerek. Kau gini tetaro sa tataro na bukit ara kaya na kapuy. Ya, sa katapo tudan at tetekan de te minis inono de sa tataro. Taso mo temaka eta boram. Kora pa bugin de tapes sa ro inono tayo. Kora pa bugin de marulong ay sapenin. Ni kargay inono de tangay na de tapes ay. Ska kay tawrigin bain ka ben ay kosa de berin. Nanganiram kakabay inono tay kasanok om kakao. Sabusi ko, kuna roni na ngayon ka pa nag-isabi ng takataka yung jawayo, kung nakaparaya na po na ngayon, bukira kaysa kira, sa mga tauroin, karga ispangara mayroon ng toro na mga winan yung tayay. Sabusi po kung natiyata yung ng toro ng jawayo, ronda, ang ganda di, kora-kora di marunong, kaya ng mga spam tiya kayo tayo. Sa kumani nga, nagkagi ni kagi, am kakapayan ka pa na kosan nanganira noon ditay tawo na beton. Tayo sila mga kagi ni kagi, nakuim. Ako ni man ng tabo kana man na yay. Ay sa busi ko kung nakakapaya ako natapuy. Tanan ni kariya betanan. Tanan tithe I guess sinang kagi ni kagi nakuim noon ditay tabo sa iyo. Ay kaya taro iron na si May Yesu. Amen. Oh, kami na pinin mewri kanti kare sa may gorobu. Happy Sabbath. Kati apem kana kukure inte pong ngay. Ay rapat ya so. Sinapon dia ini pinin kukure. Kyo ina kay tatabas pon pong dawan arang ini kakawak. Tatabas
yang anida takanta ni nga atau ruring di kaki bugina na magudi tiaswa diasa ni koroye nanun nanupong kadiki pai non chon na bei ni kota ki mentokoru ane pong ya kadiki ida ngai mang kami ante kai suane pong ya musirawa tapi saya yo irangin kukurei kaya mga kaispuwa kina pemang kami nanun tetape sa tamero ay kata iya pa ayo kau wantai entei matami ay ne puat ya suai bugin Tespang amuan cerang ini kakawak. Tingapong ayo. Ele kena no upan na sepatu rong-rong amuan cerang ini kakawak. Orang cerang ini tamiaru ana pena koira. Atu rong-rong ayo ukanta ni ngapena kaidira. On kakura-kura idi karo ani mek. Ibukin meaura nakono ko mek Kristo. O ya suna takabaraparan ti sila kaya kaangay. Tera nanun temeaway. Kitera nanun temeaway yo. Kain dia karesa. Muan terang doile de sirak yo. Paita ku bayangan ira takanta ni ngarang pupura ke yo apa ki. On pun kaya kai dai nano rapat tera apugin meaura yon chuan na pe. Mai mai na sinadin ko non spangara. On nakaraki. Karaki na aro ungkuan ke kangang ke imain de degen tenako ayo iro. Ke main yang dari kita misinade. Oi inako nilai bisi gua tengah tepi meruaiwa. Meta kantani ngan dari kingai pacamata. Hati IT. Ke desa kalau ada komputer ke de teta repon. Ane tepai orang ini memet dia inanu. Mungkin yana koi bisi. Oh ya ki koron nanon tekantani ngai koi iwai yakin na. Ibu kina parang ni pesi kangangai ka. Kaya taraki mangaya. Te parannan wa kora-kora. Mantukin tatai. Ayos. Paire ki rou. Tenaku ayas. Yaki dinaya. Kaya kia naukai ni beide. Ma inanon nautai ni ide yon futen. Hapun ngai temen na. Cuma tai. Ika waira ki inanon doni mek yarang ini kokors. Imain kuni yakin doni mek yai. Imena inanon doni mek. Aspen na tai yang ka yon ki dipas perang kora-kora. Takaturik. Ikaw ay rakin tiaroan. Ang kaiday futun na yana nakuha ni misinari. O tama uyak doto kin data kinakuha. Sila kaya rangin kakawa kinakuha. Ayak doto kin kaya kaya kito sila kinayay kin bubusiyay. Suangay pa na yang wow day pa yung ande kaya kapayaw pa awan meaw. O tinakuha din ay buku suangay pa ko na yang warayam day pa ko ang magunin jobis. Kente tahu dia kan kana koki. Me agi ataya. Kaya gi ataya. Kaya gi makuri. Kaya gi ana upepa. Sari ide gitu ada makurin jobis. Me yana upepa. Bukin tepe kuayo. Me ane disiragi na yai tamau. Mantokin tetaya. Ya kasi pain ni kapen ya teda erik. Erang inun. Erang inun na takupat. Tepai yai di na iya. Punaki awana. Akaitara tu ni mek amena inanona. Makana sekolah kita nak kontes sila kayo. Tera nanon te meaw wayo kanti karisa. To sinakanga inanon meawra. Si meaw pasinakarikay napakaura ikapu kit. Maaramaku dia ikakokoro. Kunari kita tenis. Te to kita. Te pairas. Te placement. Kita alpay kararik. Tapi men natakupa. Te meaw wayo popo to yon te usu. Kuna kapeni am tay me muso wagerik. Kanaki am musu aya kita panin doi aron meaw meay. Hani ya kukune tapi men namata. Ata kuna tapi men pate meaw wayo. Te meaw ibukin. Te yakinan te labaka way ka mais. Hoy punes. Eta pendikira kita ide yon kiripas. Ochon na papan ibukin way yakinan tanan labaka umetanay. Tanan atatay day ka po way ka dikirak. Tapi men nay kata kuna ba. Pati meaw wayo, edek, kaya puputo yon, te meaw bukin te kaupay. Kung nakarikira kaya kaupay, paan eroy bukin meaw John nabay. Makain tiya karisan te nga po ngayo, te sila kayo erang kakawag pa sina kaya ka na ko ira. Patira bukin te meaw wayo. Iya sila kaya kakin ay kakuha ko rin inanora. Naku natawan te tayo yan eh, inanom, ati tayakin na. Itang dia pan nakaidi.
Kami pasinana ko na ko ngayon kami nanon te wari-wari ang manterang ini kakawak. Ay ito ko pa sinakari kaya yes pangara on na taroy nanon te teka kaya siragi ibukin tekan te meway. May main na sinarin na ko nanon narapo kayo ibidi bita makoro tuwa na kipuna tapi mewawa na ko te nabuya sinakaukira mo te tataro. Sinabusia ta amin ti aswa penaroanira. Tamera ti aswa sekarang apa kasih kau tahu bukin meaura. Sekarang apa kau bukin sepangarai kak kokoro. Sekarang apa kau bukin nam tabas saya mandarang tamearo. Kai kau mangai kau sira na pangai dai kai ni kapane pasti na tauroi. Na poi kau ni kasforoi kau bukin nam tangira. Tetapi iyo dia suah sinas sepatu orang-orang mandarang ni kakawak. Pa angan dek pak kora-kora akira. Kau kina nora. Orang na ina pergi ngai ada na teaki nam teaka. Paki au kau napai. Papun si mairom. Ai kira taron kani ko. Taran na si Mari Yesu Kristo. Amen. Dapo kaya ipidi biyo sinawari-wari ay damakoro to uwan nakipuna te pima uwan na konde na pi. Dapo sing kami pasakay ni penendari ni wari-wari yon the screen ya sana ben katokati ti wari-wari. Pun yon na dapo kaya akam tarana iya ke sinapen wari-wari yon the screen kapen. Asa sakay ni penen wari kya. Kana kampane noria. To uwan na enako. Para pa kanti karesa. Mete wari-wari iyo. Ayo to koropo kia kore ya Paulo na ko ya kanti karesa di piripi. Koropo kina non detai ya mena ya don karapus. Mena no koropo ki Paulo ayo akati tiri atakanta ni nga arang ni kakao kaya ito pasiri yakin na ngai mang kami nanon te
tetapi sa iyo. O ito bayangan nila roy kaya kan de sida kaya manjarang ini kakawag ipa tera bugin temeu ayo. Ke tera temeu ayo. Kano ko ada kata kipu apumia doa na kata teri aroy, kasuru aroy kano ko kaki na koyai. Pameu bugin Kristo. Are nano na. Patemeu ayo, patemeu bugin Kristo. Meu ayo si pen ini meu bugin Kristo. Hane manjarang ini pa yarang ini kakao kaya ito pasiriai. Ikarin narakanta ni nga. Inanon meura na kora naraw ni mekin tayo nako. To sinasira kinanon tetaya kayo patera pugin ketera de meu pugin Kristo. Ano na kikay. Kana ko karawari kin warawari ono kirka kin warawari an. O Paulo ya kapara na ko idoi. Dongorong wai kai may muana ni kapenaya. Teakan de meu pugin Kristo. Tetapi teman dei ya sinari yakinan de ngapong ay temeu bukin Kristo ponte tauroi na kon kaitaran ka nganga ane kaparan ako te kipu tebi mewa na ko tebi mewa ite yakina kipa pauron te tayan erin na ko inanon ton karapus ya kaitara te ka nganga kana ko punang ananom na kon Kristo ate ka nganga ri maim ko na tauroi kaitara. Tapi tayo yung ay na meura ni Kristian, si Didi pa takanga nga pa nakaitara ita. May tayo kinagikay pa, te meu bugin Kristo, punta tauroy na kon kaitara kin kanga. Si Diyay na tayo pa, te meu bugin Kristo, pun pusumayan kanga nga, ay ka anakaitara ita. Pauro, ya karina kincho ni kaikain, ma ite mato anape nta kina Kristo amen kaungaya tan ni mek pa anate mato kora hawani to pa ya kora ikai pauda kami ata pa simang kia kalinda kin don karapus ayaran na pa don karapus pakanga te pa yayu te pa ayaran na gidora pa te pupit kita pa inte ten kawai bukin tiasua e kaponga na don karapus pakanga ayaron te taipuran te bukin tiasua. Iya ki kapungan apa kanga tetapu aku nakarabeak iya ki aku nadi karin aku agi bukin takangang ya kapungan na ni kaitara wani karikia padepai arang ni kakawak jadi kityo ni kaikai ni pakanga tetapu ente bukin kotakin kita kinakin terong-rong waroi itu bawan tepai arang ni kakawak ki kanti karsa siriai ni kaitara ikangang o siriai tara takangangan pakanga tepai arang ini kakukurei asin ako na yai ni kota aron mimitongin tiaswa masinaki pidin ako mayai kana suara kata pokya epera tamakoro tebi metenua kibuna tebi kibuna onua Ayat aku dia kana. Nawarikan derai dia meyon dan antara pun ni. Karena aku tahu lo dia peyo. Ayo derai dia apu. Ayat aku. Mengaya asinaki meaku ni kangai teuya pun desa pokai naki meaku. Tera aku na ciamata ni koroyan aku. Paurong kia kasih kaki. Oya kita raya pakasih kaki nari patapai arang dawawa tairuna. Kita raya patakanganga ayaki kuna. Mea taraya pakanga tuwan at opportunity ke tuwan at temakuri anaria ni pusumaya painari ki anata ina penteki na dorong inanon ton purean ngai kanti karesta sike kebe na kwa kinon tinga pu ngayu patakanga ngai na ko nandiki patepai ya kangai na tameru ina ngani da takanta ni ngasina ko nan kapunga na takangangan ni bisa na kon tepai ya tameru mesinaki pilina ko mayai wasinaki tete ikapuaka ka kito ndawa awata na koyai masina kukurei ne yaron Paulo nge karina kito ni karapuswa ere ke patepai ni kakapaya tetapware emena inarona ere ke anata inteta na koya taunsa yokorapok yo teta na koya taunsa ibukin dorong seksi taunsa me te uya na pen tetapwan owan teriri arang ni kakawaki meaura yo kana sipun angai bukin Kristo wasinariain nataya pasinariain tauroi bukin kaitara kini kanganga ana punia ikanganga basina kaitara sina kaitara ta kangangan o sinabisya nakon tepai arang ita mearo
Taka uau ataku. Te meu ibukin Kristo ponaki ekinakuan dongorongo ibukin Kristo. Irang ini kakawak pasina mea tata pang kan meu wakina te meu ibukin Kristo ke sikanang a meu ra ibukin Kristo. Oh sinaria imoa natai asinaki ekinako idongorongo. Aki ate akinaki ibukin Kristo. Sinaria ini poroi roi ara kantani ngame. Tepa ia te akinaki asani koroi Yesu. Karena kuwara-wara roi tepo kia ia te akinaki. Deki puti pemene mewa na konte pemanu. Ate akinaki ai wowa ke women na roi amata. Ai katan tan te akina Yesu. Ye katan te akina Yesu. Pa te akina pakanga ta kakaunte ka iroia. Kia kan kar kia kin ta kanga ngari ke kabas. Me ye kata te akina Yesu Kristo metenano roi. Engari kia roi. Paulo ikai ya kasinia, pengari kia roi. Asiria Indonesia. Tenano ni kapaka kai bikin Kristo, ke tenano eta merua roi. Ameta ikata teki na Kristo bikin anoia, ake agi saki positangiran tekan kakaunteaka, mekakarikian tiagirau, wan tepaya teki na Paulo. O tapi men, ata teki na Kristo metenano roi. Ya kata yan kay Paulo nangani dai kay takantani ngapat. Ingat meu sinari yang kana sinari ki ngaida batan pegu ibukin Kristo ke meu rayo epoto ibukin Kristo. Sinari neia pasinakarawa ata kakaunteaka ke kakaitarakin te evangelio ke sinakarawa te meu kinta tekina Kristo metenanu roi. Paulo ekatiria na koira pate meu ni kuwa ibukin Kristo ponde ke menatakin te roi ni kuwa. Karena ku karau roi ni kasinia mendongorongo ke mentakara ke yo mendongorongo iya amata ika women nai kai. Aku na natai apa enga roi te meu ni kuwa. Ke enga roi ya sinadia ini dia. Enga ri kitena no roi. Oh yes ibukin Kristo. Tenano akakaunte kamen kakaitara ke tenano roi ayai roia te tangira. Ke ayai rouna te tangira. Tuk perang ini kakawaki kan dia karisan tayo no ko pa. Ni meaura no ni meki kana saranira pangaira kirisan ke si meu rayo si meu bukin Kristo ito perang ini kakaw ke na yai te tangira iroura. Sinagi taraya pa antai me antai. Ika sinatangiria o antai me antai sinagi tangiria. Tapi tayo yosi yoko nanti karari neri nenti akagi. Nanua iroi yakora kai te meu ni kakaunteak. Tapi tayo tangiria ni kan kaunteaka te rongorongo. Ntiaru ada kanga sinang kuasira pa yai to rongorong wa yesi roura. Me engari ke roiruina kiarun tapi kan eta mearu ibuki atari mamaner. Tapi sinata beki ke sinata yakin na metenan wa roiri kita kakaunteak. Itu perang ini kakao ke aku tapi kia kanga metenanu ntangiran taino. Dewi kana ko skoro ara 2 days on fire. Ibeso Saint John. Oh, ekaira ara 2 days on fire pun de resistance. Oh kita yon te tapes. Oh teka walk. Mete pa ya ita na kinta atari ya ki memeta kun tain dit nkato atai di kiani nanon wapong ngani ibun tanakin memeta kuron ara resistance meron tain panana me akaro kwakin terongorong na ko yamata. Mete pa ya rang di kakao kin ki yung uron pasta. Tepai ya te kina imai na ena ekana ko mo anonime ki temenna tepai ya koroya ete kina mo ki ekapara pure mo ni ko siapa ya kiro ko pena ekana ko tetek te unime ki ana ko wa temenna kin ni kapure ya temenna iro ko mete pana ka ngate pana ni roro antangira oi to ko pane rangin ko ngorana ko ida siria in wosa. Sinakatayan de sira me amata nterongorong ata sinakanta ngaya bana simaya betinano ntangira. Bukina patiasua tekinna papantiasua ntangira. Mero ko ruwaiwa kibuna tenabi me ruwaiwa na kon nabi osinawari kana penterai dai dia yo. Ayata ku teakana. Meta ku Yesu na ko iya. Tai katokia pa akia ane koroin makuria ikai. Ika maka narau. Ai na tapeka kitaka
ikapuaka kai inanon tai ay kademi kanti karesa tu perang ini kakawa kini kiasi sinaria intarai ya patera sinaria ini koroya inanon meaura sinakato kamakuri ke sinaria ita temakuri ini kaun teka kini kapuaka ka ke sinakorowa temakuri betenanudinano ke meniran doi te evangelio ke torong-orong warirun Kristo. Jadi kita katenuan point, patemeu bukin Kristo, pontia ki memen tete bukin Kristo. Hani to kau asiria mena inanona. Awane na peto kau mena ia Paulo, tetai yan. Karena ko karawan tarai ataku. Awame tai ka tete na Kristo bukin na noia, ake aki saki, ponsi tangiran para upure. Mata tiagi meme bukin karawan temaguri aroi dei mata tiaginan Kristo ponuan temeu ibukin Kristo awan roi ya kapara tiki buabu ina kon wabu meu kana sikan diki patan pegu bukin itiasua kana sikan nanga meu rai bukin Kristo asinariai naki meme ntete ibukin Kristo tapi to yaska kada beira nara kuauan kana sikate yak idoia tadi na mamada na mesinanuk kain terangke kain tero ni kaispong hoteram kuaua na konte misinare pa yapon kapara ai kan ne pai ka ki toto kindidik meto pai arang ni kakawak sinaria ni kataya ni kaya kaya na konta kanta ni ngalisasan yakini sinaki karapai mesinate yakin na metena nonda tenanon tangiran taino sinaki kangai da kande isipong pas kakawagin na tatabas kami kamaki natayaki na gikai sinaki memen tayaki na tete bukin Kristo na sinatete ni peika apun doi Paulo kapana nako pananon temeu pon pusimayan Kristo nako nanom payana meka ni kuaua idom koyo katedia Paulo nako ira kapara nako wani bukina erisian tiki buwa madowana atak meu ibukin Kristo, amateu, pun kakapayau. Ya taya pa, tapaya meu waginna, Pauron tatayane. Ya taya pa nakanta ni ngani kapani, yaki meu ibukina, ke yaki koroya ibukina. Meu na kita paya koroya, ya koroya ibukin Kristo. Hari nano na pa sinori kay pa Paulo, ipun din na koroy ta amin dia soy nano na. Ya maguri roy nano na. Bukin tera, bukin apa yang meu na ni kapani. Awane bukin ada yakina meu bukin Kristo pon meteu kakapayau kana setara titeka keskaparan ako titeka kangai meu bukin Kristo oskona ni kangai te meu kosotan temakuri bukin Kristo tepong koraki sipagin anatangira o meu wakinan aron Yesu Kristo Kirun natai, ede kirun Paulo. Ingin kami na inon tuan karapu si mati matu anda, iti matu anda biaya nanu na idoya kain tiya kare sari biripi. Iti matu an sipa na tangira, ante tiya gina turong waro ide. Ay kami aurat janu ay. Asiria ina pe, ke epi ana pe de kirura, te meu akakin Paulo ayo. Ni kapen ikera, ara iyango, kora poni bukin anamakuri ni kapen. Saki bukira. Saki bukin nantai, saki bukin temenna. Mai ipukin Kristo ikapan. Hari nanu naike kata panen roi takanta ni nga. Sipene ni meu as meka. Nanatangira Yesu Kristo. Kanam karawan tara tatami yano ani roi kaparakin. Kata ya ni koroi ya kakinan. Te meu bukin Kristo pun pusumayakin roi tamin tia suapena din na koroi nanu. Ena makuri roi ni korowa sipangan ni kapani nakia naka kona kasukwai pokona koroya ngai na koroya konangan na tebubua tetai pa na kontrol nake ina meu ke na makuri nanu nateu poni kakapayau tepai arang ni kakawak ya kabara-bara kai Paulo ya takupa temete pon saki tebua na koya tanu ni mek na poni karekiakin takawai na kon Kristo Ngkana kuanga meu ibukin Kristo. Ako kata iya pametem ena ponde kita kakapaya ya ina koy.
Hatira ta kakapayan katire kan temet de ponsa ki tepaya kanga sinabua ngaira kisina inapara ya inanora ngaira ta anu mek pasatai yang ngaira kai sipan inte kai kispan dinda ko nondo mata boy kai satai ya pa tugin kawai da temetin kapen me ane sak tugin ta kawai narani mek ngaya jai narani mek pa min temet tera temengaus awan bukina de Paula katire apa yang ameu na ipukin Kristo pa yata ya pangkaname tena pa ipukin Kristo hoy na iyay ta kakabayan ako ina awan ipukin akaparan ako anak ko ina today ay idon Paula temete ipukin Kristo ponte pa yarang inta meroa tepetai si me ka temet ngayon na pa me ka temet merang ini kakawag pa sinatay yang ay temet iyay di kita meau mina ngkana si meau ipukin Kristo Don Paul temete ipukin Kristo ponte pa yarang dameroa payay ta kakapaya madaka kakantaninga ay enanganira ngaira tan kakantaninga ngay men kami kakantaninga rede ki don Paulo enare kenapa idoran tetayay demeu are yakitoki awani demeu as kakantaninga iya Awani bukina meuran cuan na peyo siria ini kaputu anak kon tiasua. Pasatai ya payah ini kita mereka mancerang ini kakawak. Itu kupa sikakanta ngai ya pagi ya itu korakai temerak. Oh tetangi. Awan temeu imin tetai ada nak kairi ya tiasua ke Yesus Kristo. Sinariai nimet ibukin Kristo. Temeu bukin Kristo pun tangiran tiasua. Oh tangiran tekaresa. Hirang ini katire-tire kai Paulo kan sekarang wada katiki bua wabi metenuan akon wabi mon wa katire-tire wai pai ka wowa to wana sinaria intangira tiasua wa sinaria ina pentangira tia karesa tira enu nagi kai terita ki metiasua pon terita ki pon wa tia karesa pon wan temeu bukin Kristo tetapi yang asaki si bukim Kesi buki ni meum, na kakura-kuraan di kinanom ibukia anometa na petiaswa. Tapi ta ingai sisi yang warun dokora ikarawa. Masa ki yang oya tadi na memanera. Me Paulo kana kuwere katiki pa wapu metenu orang ini kok ngora. Payete kinari yatak. Oya kiata me ekai nano imerena ni peika wowa. Ngai ikan na ko ni mena ironi Kristo. Paulo, enang tapi yang anon enang tangiria pe akan menai dari kin Kristo. Meja ita kawuan pa ya menai nanon nanap. Pamuan tero ido yai. Na emena idiki idoumi na kau inanon dapat tahu. Inge tu wain tangiria pa akan de kirona ki akan kania me Yesu ke akan de kirona de meu. Na tangiria na pa. Inari kena pe ido ya na ki dari kina. Huan bukina ka para-para. Awani bukina tapi yang itu tuan dinna ko inanon ton kai kain. O koropok ya ki koropok ni PPS bukin tiasua. Pa ena suasua pa ena kamewak. Me PPS ni kau ngai ya kain te karesa ki sinanuku ibiribi. Bukin tera. Pa kau ngai ya pa etang iriya na pa panakai. Anari kina pa. O ena tuan nongorong-orong ya. Atan tuan ni kakawakina anasua tiasuan tayo na. Ay kakapayara tiaka kini meawai. Epi ada ki roura tiaka meawai yo. Asina kain de ita ki ngairan si dowana. Sina pen ini yang wa dokora deta puari. Saki ponsi ibukin. Asina pun pen ini kain mana. Sina tapi yang ibukin temenna be temenna. Sina tapi yang ibuki ya tari na memanera akia suaira ko roya de kuwa. Awan muanterang ini payarang ini kakawak kantia karesa. Paulo wawa nanona, etangiria ni kan meka me Kristo, etangiria na penikan, kapania meuna ibukia, tadi na memane na yon ibiribi. Dia kena pasak si ibiribi aku ropoki na koya. Perang ina dawat dia karasa aku ropoki, na koya na Paulo. Kain nebeto, ikarasa, irom, kunora aruna narita gitu, tiaka kinapoto rayu. Kampuna tayo roy pa. Jama tayo. Kura-kura. Tahamin tiaswa inanuna. Payak si tabi yakin na. Ini kiroy. Anuan meaw ni Yesu irona. Orang-orang jama tayo. Ipun na kiyata Yesu ndemwantay. Mekangan di kita nung ayo irona.
ipukina pe apone kais puagi me Yesu on tetaya. Oira ida ki meauna mentauro na kon Paulo. Pukin tera pukina pa inari ki patesta ka meawia. Kirisan testa maguri atesta pe pukin tiaswa. Teta kutopo ke Yohane. Tapi men mewa tapi men tenua. Itu perang ini men dia irora. Ayo okay? Manawari kia na koimi. Akia tetangira akarukwa tigiron jamata nakon tiang ameuna ibukia amata. Kapara nakwa kiroi kai. Siriai dikapungan ada tangiran seksi nakon Yesu. Ya seksi ibukin Joshua. Berarti Joshua tangira kai pasinangan apa ada tangira. Nakoina nakoia na pe amata. Pa ane roi te benna. Ketianuan meu akaroi Yesu. Yeksi tangira suana. Yeksi tangira tamana ari karawa. Me tangiria amata ni kapen. Awani bukin ang kiro ko Yesu. Oya kiro ko ibukia ikara idoi. Naroon na rakam masa na taya. Me hero ko ibukia tani pure. Pe tangiria pa na kami awa ki kora kya kan. E kora nanon ang tangira. O te tangiran ere sina ko iron to wa Paulo. Ay te matuan ko asus. Na ko iran te tayo na pe. Takan me awan dei arang ni kakawaki. Te me awa yo ibukin Kristo poniran nanon. Ana evangelio Kristo. Kita kuteki buat pemesua nakon buat pembewanua. Kapara ke ipa. Irakin nanon te evangelio pun tiaki ekana ko ke nikai tara nanon nana teka tiasua. Ayo pun wando te meu bukin Kristo. Pun tiongo teka nakon nana sua tiasua. Itu patipen na ayo orang ini kakawaki. Pasiriai ni meu wakin nana pangai da kanti karesa. Siriai na tayo pa meu rayo si meu bukin Kristo. Pasinaira nanon nana evangelio ni kapan. Aresan Korea. Paulo, yakamatua. Pakakarawan nanon te evangelio pun kakura-kuraan aronimek. Awara, nini Korea ibukin Kristo. Terita kinanon si tewana. Te tamnei si tewana. Te kantaninga si tewana te onimek. Aikan de baika etawi Paulo nanatai. Inte imatuan te teakina te roiroi. Roiroi inti asuan tainok. Ite imatuan si tawana te tamne ya etau teaka irounan tainok. Si te imatuan tawana te kantaninga tauan tainok. Papunsiana teaka te asua. Ite imatuan si tawana te onimek tainok. Papunsi Yesu Kristo. Sinaria intei nana kuawa te paiparan tainok kain te karesa. Terang gua eta ku tepoki, eta makuri. Eta ku te makuri te makuri mewa ki puna wa mer wa. Era ide ki iran nanon tiasua nakon iran nanon jamata. Irang ini kakawaki. Wantara tu wa pauron taino ko ni meuna. Irira na te ka meanuan meun Yesu Kristo taino. Meya ki irira na noia pare tayo. Kita ande ide te tayo akakai tarai te ide yanga. Mati matuan irira nanon tiasuan taino. O ito patakanta ni ngane erang ni kakawaki na ko ira kanti karesa. Siria ini irira nanon tiasuariki. Pamuan terang ita mero nanon tiasua nakon nanon jamat. Anak nora te tami yan. Apa ni ko ko tanani pei. Apa ni ko ko tanani kara. Takanta ni ngayang anira ikai. Pangkana sirira tiasuan ko kawa. O sidi ke pasituan ang aira de tamnei. Sidi ke pasituan ang aira te kantaninga. Sidi ke situan ang aira tunimek. O sinarana ke pasiskatuan aki nanon Kristo meniran nanon te evangelio. Tokonuan deiri ya monterang ini kakawaki. Takan tiki wabi mero na kontenepi. Hai te kinagi kai. Pa. Te meu bukin Kristo pon te karawawataki bukin Kristo. Hari nanon na pasatai apa? Kana si meu rayo yai te asua iroura ke yai Kristo iroura. Pasatai ya. Ina pon yai te karawawataki bukin te rayo. Ina pun yai te kanga kiti te rawata sinakaitara ibukin pusimayakin te rayo.
takarawataki pun tepain tangira ibugin teyakinan Kristo. Nang doire kaparakin de teya kayo. Yarana ki patakarawataki kanga pun tepain tangira. Kanga tepai itima tuan kara pego inangana ki jama tepa inaka kupena ko kinakoyai pa inakukure inakoyai. Karena setara de teya kata pain tangira nang kukure yai nanora. Makana ora tepain tangira anda de teya kata karawataki aku kure yai nanora. Bugin dera sidi pe atakarawataki. Statangi da pana bibe te pain kapen. Mereka ia teyakinan kipa. Takarawataki pun te pain tangi dai bukin. Te teyakinan Yesus Kristo. Hawan ya kuasa ia Paulo. Paulo ini nanon takarawataki. Ya kamerakaki, ya kaburiaki si ibukin te teyakinan Kristo. Me ite tua Paulo te teyakinna. Anti tuan kukure yon pusimai baikai. Ada nanu apa ekaparata kantani kai paterawata pun tepai arang ini kakukurei ngkana korawata ibukin Kristo. Ngai da sinakarawata kinapa kain dia karasa. Me anaki di kidong-odong waikai pa. Me anaki kidong-odong waikai pa kakora kira papuntan kakuwa ngai da. Kitaan kakuwa ngai da ibukin Kristo napa. Anari kidong-odong wayo kidong-odongon Paulo yo tepai yasan di kinakoina terawata. Inari ki pakanga tudong-odong wa inakaw ngaira pa iasa na pentokan kay Paulo ki iasa na pende ki dona tukukurei men kay tarakin pe kay ko sinaria ina pen kukurei na koyai sinaria ina pen busmaya te pain tangira ayo kan dia karesa mon terang ni kakawaki patera nanon te meu bukin Kristo pon poton meauran tayo nako. Karena kamu ada kayuan di mana meawa kipunan meawa kanga ngai potona ang kami mangan. Karena kamu pun ada kan? Dia kina pepa. Nanon te meaw bukin Kristo pun katotongan meauran tayo nako. Sinawara ka tapo kayuan di mana tenua kipunan meawa di mana meawa. Tapi metenua kipunan meawa Yohane. Ayata kutiakan ikai. Kamna to ngai patasari irei atauya. Esa miteka papon ngai. Ekanga terai din nane to wanan ita ku peka parana ku aroi takanta ninga. Nami dai din tapai para to wanai. Eka parana ku aroi. Tesari irei nu ku wa Yesu. Are nanu na papaye ki te kini ke rei yakin nakona nakoya na potoro. Peika na riai meawa kini na ba na potoro. Hawan bukina, nanon te meau bukin Kristo nanon nagyaipa. Kristo pun katotongan meaura. Karena sekali meau bukin Kristo, sinaria ini katotonga meau Kristo tayo. Na yaron na ba? Paulo, ke meaka yon na ba? Ni kapene yan apong ay meau bukin Kristo. Te meau ada kaponga na saki bukina, pai bukin Kristo kapene. Te meau bukin Kristo pun ngaya takanuwa ngai bukira. Nanon titeka te meu bukin Kristo sinata iya pa. Kristo pun ngaya kanuwa ngara asinaria ini kadekia. Kita kutepo ka te BPS. Temagoro tenua kibuna wabi meawa. Aki ai kai nano iya riki darikin teuya. Ya tau nabe irona. Irang ini kakawa kipangkan. Yai tiaswa inanora. Yai Yesus Kristo inanora. Apen hindi ke pain kapen ina. Dia kanuang ayasan de kirura. Atirata kanuangan. Dembeau wari yakitoki. Kain dia karisa. Sina kini dan sida ke katenua ikarang ni kakawa ke kai. Terate pa yarang ni kakawa ki. Inano ni meau. Terate pa yakotaku. Pato. Irang ini pongan dari kiai, meau mayo. Kita tera roi, nanon ni meau detai, ayo ipon irom. Paulo, yasan tegin na pa meau na, kinanon te meau bukin Kristo. E meau Paulo bukin Kristo. O ngai ra tera meau ran detai ayo, si meau bukin antai.
Nakanta ni nga ni kapani. Pameura yo kaysa sandi niya Yesu. Aspun meu na pa. Nayeron na pa nakanta ni nga Paulo. Meura ibukin Kristo. Pangkana si meu bukin Kristo. Asadaya. Pametera. Punika kapaya kira. Kana si meu bukin Kristo. Asadaya. Pasinamete. Ay nere kita kakapaya iroura. Tira ta kakapayaan. Yasan na nga nila ta kakapaya ti Yaswa. Ta kakapaya yang nila Yesu Kristo. Ke yasin na yon ta kay pangaki. Ta paintangira yang nila Yesu Kristo. Ke emet yon ta kay pangaki. Mena kangande ki roura. Inare ki roura kana sanga meura. Ni kuaua. O sirineia. Pa meura yo yon jon nape. Suponi meu ibukin Kristo. Napesi kini kakapayaki. Turong-urong ayo, au tataro, patiaswa nakakura-kuraira. On doon ira inanon na romek. On, katime tua ira inanon na rarinirin tayo nako. Depong kurak, pasinatime tua. Ni meaw wakina, de meaw ipukin Kristo. Kamdap. Rapate, turong-urong ang tamero ay nung tapos sa'yo, tiriri, nalikipate, turong-urong ang nakakolokolay na nung tapos ay sinatay yung ako, pun ngayon, pundi, yung dispang kasi nariyan, numagin na yun nung ti mewa yun, kasi minanti ang nabe yun. Awaan, tumula ta katotoan, para na ko, kinunong ti, nakakulpog tuwa ng poro. Sabi na direk, kasi na natin, kuna na, bukit, kapanyan na rin eh. Sabi na tira kaya ay sa kamakatuwa na ba kula na tuwa na kakain ako din ako na inaita na ba tiya kanuan tak para inon tayo.
sabu para kita tar. Tamero suara sinapoi ko asikai tau ko sepangarang manterang tamero antu tapasai. Sekarang apa kau bukin? Jorong-jorong aku kau ringira yai. Nanarong-jorong pauru. Temen na pa maputo ako sandineya. Penarik pati sa tatagin ko. Tisa cautious ninukoria anak meyak. Pakandaya yo tia suwa subsigo. Ka epia tekirura na pete meu. Aya kakin pauru ayo. Kasi na meu akin na pa. Te meu ipukin tayo na ko. Sa tayo pa meu ran tayo na ko ayo. Tapi tayo siya ni kayo na ko im. Ito ko ba? Te meu ayo ipun ibukira. Kung anita takanta ni nga tapas sa iyo ang matarang tamerua. Tamerua ayo pun ibukim tayo na ko. Aya de kakora-koray da tia suwa po kira. Pasinatay meto ay nanun takanta ni ngayo. Sinatay meto andi ki pa amatay katanta tayo kinuko. Kataan ko asyo sinanun titangira. Natya ko yung tayo na ko. Katay meto ay lang ay dakanti kada sa iyo ang kurupu. O ngay ra kisa. Suparin na ba inanun to ni me kayo. Katay meto ay da pasinawukaw-kori kon tayo na ko inanun namtaya ka. Pasong nga na pa kora-kora. Kakapayay dari kinanun doy-doy na dikiran narawan tapos sa iyo. Kasi na mga may na ko na pa. Nukidi mingaray ka ako. Kakapayay da. Orang ini nanun tami meroy deh. Ayo rataron kaniko rana sumari Yesus Kristo. Amen. Kahit dia karesa, mungkin tak bilang orang kau deh. Sebenarnya kau nak kata orang, temannya apa? Mereka bisnya deh, ada sangat para-para. Sekiranya bakal orang tak kata.